Mida kayang 8,000 pesos a cash assistance ing Mabalacat City Office of Senior Citizens Affairs. Kareng 34 a bedridden senior citizens king Barangay Dukit, Mabalacat City. Giwaing distribution bilang pakibat king direktiba ng Mayor Jel Daquino na asopan lareng residenteng ating malalang kondisyon at naagyong lumwal king karelang tuknangan. Personal lang eta dreng financial assistance, kareng balang benepisyaryo banga sigurado na direktang atanggap ing sao. Agpang king LGU kapag nasaning programa, ingaso panla king gagastusan na panulo at aldoldo pa mga ilangan, reng senior citizens, sinigurat na naman ing administrasyong Aquino na magbalabalaw siyang programa bang mas marakal pang bedridden na seniors, ingadinan sao. Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen Susuyo.